Enggos panggungan Bandung asaka hikam karina nasi tergelar panitia bagi bapak kepala desa rekun kena perangkat bukarinana ralowa lo mekam rasnandai kemberak ija ibas berngi pedua kene hendak pulung mek kita karina nar meriaku puluh ibas gendang guro-guro aron tengah-tengah hutan tak pergendanget nendang rikut kenibas panggung kekamatan man Bandung karinana sope turi kenekang mikata pusuh kami ras turang karo mergane mindo resentah bime kami karina naman Bandung entah kami gialah kari tergar-gari kami pusuh nusada persada olah tamang sang kudu kurundu asa kekerikut pemetek silit tibas kami lakap kurangi kami maka ijai ndak kudoa didongkan mekam karina anak panitia ija ibas kita pulung berngisi kalendang terbahkan perjumpaan endah mulik nakini latih kendundu bang endah mulik na ari kari hendur sadang latih hendu behla tampilang latih kam karina na panitia ngelit kena perjumpaan ndama kabanci mangun ngutip kam kujah kuje mengkilai pal bapak nande turang loloka medahin dut tading kendu sahabat wari-waridu tapi hendak karinang na berngisi kalendra teri dak pulih nandrai teluh kali sang ket gendangnya ipalu lalit rongket na lalit abad na panitia maka ija hibas kini latih kenduai di batalah pagi sir semu likut tengah jabundu ia simbereken kejuak-juaken rikut kesangapen bagai KPR belas kami man Bandung kampanitia karena kami pesir jabatan si tenah kendu subuk ia pergi bot bagai peras perkolong-kolong karinana amin lih dia kapdu sila payoh lateng tengah laboh wakanakan kentang mingasa pemetek babakan mindoh kal kami karin nasir jabatan si tenah kendua ulame tamang sang kudukur do panitia maka cimin pagi karina teridak kari kersadai banci pagi rekat na jumpa bas kriya
Adik nggongang sukam jadi panitia, harus mekam karina berkepala dingin, sebab meku lipe gendangnya panitia, lit ngerusur kam panitia siman pandangan. Maka terbeluh kam karina mabau kurung, melah lagi pagi cakap si meringas, cakap si muji si mantinggalan kendung. Endam karina dalam dubah lo baleng-balengi ukur bagai kape nandangi kam bapak kepala desa kami. Ija ibas ngelit kena gendangnya hendak kampe ikut kange campur tangan. Maka ibas godung unakari gendang tengah-tengah hutan. Tetaplah pagi teridak kinir sadana arif rasukur teh. Maka kampe sangap maju waktu ibas ndaki kendakin. Amin masin dia sirani pandu masinan pagi kata belasu nandangi rakyat lusi dulu bagi penandangi kam karit na perangkat desa radu ras mekam karina ari kari asakai kam karina perangkat desa ras kepala desa ikama ari karina uga rebakan makamuku di tengah-tengah hutan tenda maka termorlah min pagi kuta pergendangan dak kenjaki kenjulu sidar bertengah bagai panitia bagem kepala desa perangkat desa nandai kembraken karina karena kata belas puturikan baskam landek ralawalau ibas kata sumekah bro sembiring endame cakap kami raloa loras turang karo mergane maka ibas ngadi name aku ngendeken lagu si malungan rakyat ngadi emeng karina rukur gulut rukur pita maka turah gelah kari nate taman ada penungkunan meyakuman bahan do panitia kepala desa perangkat desa ugakin ngendasi banterna gendang ta persah dada geari du karinana. Sekalenda lagu permintaan ketua tanda-tanda nanande biring gelah hula kam curiga ngutip pe mama tiga neru surundaran gelah lip gendangnya tena rusur
tiganku nande biringe kenang punana belang tiadalah si mandalanan segadang-gadang wari antara gialala teman narkuan lalap ngeganti-ganti tapi mama tigane nande piringku kenang lalapunana mama genita tigane tapi mama tigane nande kemberakeun kenang lalapunana ulah pagi perbakan sinterme maka turang berubah ulah pagi perbakan silalide turakate tamegonggo biasa-biasa saja kambeng kila ulah cemburu biasa-biasa saja kena mematikanku ulah curiga tetaplah kukurdu mematikanku yang dauh perdalanku tetaplah totondu tiganku berebayangku gelakna malam pagi atindu belang dia dalan berebayangku dalan si mandalanan terem giarusur teman kurkuan segadang-gadang wari tapi minapu suku mama ginting kepala desaku kenang ateku jadi tapi minapu suku mama gintingku kenang hatiku jadi cirem kemimba oh lu keri berjentaring kam kayak mergantu bang sepiring elo dalin mama piring-piringan kita kalau sepiringnya dah dupadau ulah pagi perbakan sintereme mama piring lih berubah tentang ulah pagi perbakan silalide turakate tamegonggo biasa-biasa saja mama gintingku ulah kam curiga
gintingku ulah kena cemburu.
atur jarak, siap-siap. Iya, bujuk. Prasige ku gerdang gerdungkeun mama bayang pakula santan tamakeun ku pingganku mama bayang biring manggisku mama bayang aloyaku was meuli bajikal ku tahankeun mama si ginting sirang pagiraskina nande tigan langasup mama ginting bibir merahku mama ginting senyumin kena aloi kelaku karo mama karo kutimai kelkena upah tendingku lasuru aloi kelaku biring mama biring kutimai kekena upah tending nande tigan laleng ngakenina tirang kenjirang mama si ginting nina tapin selani mama ginting lama gogo mama ginting aloyangku ku bapa dengar kelingku sirang raskina mama bayangku gorulut-ulut mabayang ateku jadi tangkel basni pima bayang mama bayang aloyangku aloi kelaku mama iting kitik-kitikku timai nande tigan du upah tending nande tigan
langgo merawang matahari kelbagai si pukul siwa mama biringna dalam sinabung bagai mue kertana upah tendinan D3 mama biring ngaloyangku sadawari bagai lakam kuidang bayang mama bayang timbang setahun nande tiga tertima bayang mama bayangku beretigan aloyaku
atau jarang.